Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dayto nga programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan, iti kalman laeng nga paset, ti pagkasalitaan ni nanding nga napauluan. Ti maid, ken di driver. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nimi. Ta nakapimpintas ti biyag mi, ti asawak, agsipot ta. Ada na pintas nga negosyo na. Sakit mga opisina akmet manong nemi kat dakkel ti sweldo. Adda balay mi, bukod mi nga balay, adda katulong mi, adda pay driver mi, kanada duwa nga anak mi. Iso na lang to bubing da pay lang manong, tadada pa lang iti elementarya. Siyempre, agsina kami iti asawak, iti pagtrabahuan, da kami kini Wilma. Adda dagiti kundaway, nga masapsapa, nga rumwarda, kini Dani, manong nemi, nga driver na. Uhen, tada driver na ngay. Masapa da, manong nemi, nga mapam nga lukat, iti pwesto da iti negosyo. Idin to ta siya, kat maut-udiak, ta alas 8 nga rod, ti pangupsinaak. Siyak nukan, manong nemi, ti paglukanan, nagiti tuwang anak mi, idakas ko ida, iti eskwela, sakmeten mapan mga opisina. Ket ti mabati manong ni Bibi, iso ti katulong. Napinnas idi ti anayas, nasapak nga gawid, kadadamat nukan ti asawak ken ti driver na manunemi, nakarekap damat nukan iti pwesto dati negosyo. Agkakalanglang kami nga mangan, kadagiti anak ko manong. Dagiti duwang anak ko, ti asawak, kat dahil driver ken ti katulong nga ni Bibi isundo damat na agkasawa nga mangan. Kung kunak nga rod ken ni Wilma pag pinustahan ta dadani kini Mimi ay Bibi ko nam ni Dani ken ni Bibi ti driver ta ken ti maid agkarelasyon na doon kitala pagkunaman siyempre. Numangan tayo, dati nga sangkapin mo matimangan. Isuda ti mood-odi, agkalanglang na tumatan ng mangan. Pagkananumat ni Dani ni Mimi, bono ni Bibi. Kapay man, no nagwapo di driver, din na takatulong takit si Piit. No, di ko muna dikastahan eh. Numatmatam nga na imbag ni Bibi. Nalapsad. No, baka ko siya mati makakursunada keng kuhanahan eh. At ang di pa ilangan pangisukataking ka ni. Dito nga kinapintas mo, dito nga kinabanglong, dito nga kinamayat ti pamaging. Tapay mga pangisukataking ka. Ha? Laman? Uy, agor ka man. Nabayagan na din na Odi ah. Kaano ko man din na Odi? Din sana pa rin lawas. Sano, busy hak. Di pa negosyo. Nagganar, nakadado, nagiti aggatang. Siyempre, pati ni Dani, halang ang driver no, at tumulong pa yun kag bagka. So, pati ni Dani, kat mabanban no, kunuris siya. Siya ti manager, siya ti kahera, tumulong kag penukuan nga. So, nabanno kag, Dani. Kahit ko ni paturog. Diyak maka-score? Tumaminsan langin. Una matamdama, parbangon to, naringan ka to. Ha? Lang mga talagat nabannog ah. Ay, siyak di manager, siyak pait kahera, mabambannog mo.
Kinuwari pa ni Danny Castor na yung nagtutsweldo na kapata sa lang nga driver iso na tumultulong pa eh. All around. Di okay nga rin. Okay iso na. Sige ba turutan ka natin? Kat ni Bibi, hamat unay marigatan nito balay, di ba? Marigatan mo ta. So aglaba, agdalos, agluto. Isupit yung mga asikaso yung tahar din. No daduma, isupit tumulong kada kita anak tayo, asabment da. Kunada nga ron nga, nabayagan nga saan nga ni Mami, Daddy, tinangisuro ka na kami, imbaglagi din taada ni Bibi. Katuan naman, bandugang pat kami. Di na siya at sa lang nga katulong, role ni Bibi, no dikat pa'y tutor. Di ba? Di na yun ang tumitasweldo na. Alawan la. Na yun nagtutsweldo ni Danny, taul araw ni Sona sa lang nga driver. Katsika, gawata si isumot iti private tutor di kita nagta, ni Bibi sa lang nga katulong. Di na yun ang tumati premyo na. Ay, premyo na. Tisweldo na. Siyak timang sweldo kini Danny, sika timang sweldo kini Bibi. Siyak timang sweldo kini driver, sika timang sweldo kini maid. Manong nemi at dagiti kundaway nga sumangpet dagiti dua. Da Wilma kini Danny, ti asawak kini driver na. Dari ginagundawin nga ung-ungtan. Ito maminsan, jak to kayatin drive ka. Dandanita na itong paren. Kasi lasang ka nakakonsentrate. Ha? Apa ito problema, Danny? Awan, ma'am. Apa nga rin kasi mo mag-concentrate ang drive? Hey, apa naputo ti ulo yung ulo ng simang pa, Danny. Taka sa to. Nakabaybayagan nga drive kanyak, drive anak ni Danny. Imitek dandani kam na itong para. Imagine. Apa kami, Danny? Ay, sir. Awan, sir. At ka di problema? Awan mo, sir. Wala da problema mo kini Bibi. Ha? Ano mat problema kini Bibi, sir? Baka da problema yun. Di ba ang relasyon nyo? Ang kararo makarot kong gawa na, sir, ng dinakmat kayat. Ano yan? Dati kaslasam mo kapag concentrate ni drive. Kasta. Awan, sir. Santo nga maulit. Doon ito maminsan, ha? Tantanangam tag-drive. Uwin, ma'am. Alawas to na nani, ha? Nganas ka nga bugkawam ni Danny. Jesus! Mabalin lang ako mga soktakon. Kumita kan tuman na lalay nga driver mo dahito. Hani, hangko mga kasta. Takayat mo ka din dagikat, Danny. Ay, saan na, sir? Namabalin. Isang pipitasan nga natin pa nagservim kini ma'am mo. Tapno saan na kang ikaten. Uwan, sir. Promise, sir. Pimpintasan ti pa nagservik kini ma'am. Tadyak kayad nga may katak. Pinpintasem ti pa nagservim kini ma'am mo. Tapno saan na kang ikaten. Dahil naman nung nemitim baga. Kadadamat na kiti kundaway manong. Tawagan nak ti asawak. Ani, manadawak ka sumrek. Agawit, kunak ko ba? Papanay, apa na? At atin dara ka party. Sino ka duam? Siyempre ti dara barakuan ni Danny. Kadagura ka, makagreklamo iso na, ha? Overtime daytan. Ang bali, ang overtime, basta lakit di nayunak to sweldo na. Kasaritak pa ni Danny? Katawagan ti cellphone na. Ayaw na ya. Mabit lang nga tatawag ni Danny. Tinawagak ni Danny. Danny? Sir? Hingga ka di madlamarikatan? Hanggang balik, sir. Manibot mo didingaminan. Nakadadungamin na kita ama mo ni ma'am. Adumat na nagdimang imbitar kang kuha na. Basta adumat kami na kita suki na. Sa bagay, sir, kas kunanan, saan mong pagustuhan di suki, saan mong ito nagbalin na suki. Sa bagay, kan may sa, customary da. Customer is also always right. Ano nung sa mga rin mo, ha? Wala ta, kanayong sa amin, bonus mo ka na increase, ti sweldo. Awan, sir. Ang pagtanagan nyo, sir. Anusak ni ma'am.
Ket no kasta manong naming awan ti asawa, awampay ko na. Nakaturog na gidubingen. Asa sana ka makaturog? Bibi! Ay, sir, andak lang dito eh. Ito saranak man ti arak. Idano mo sa jardin, ha? Ewan, sir. Mapit lang, sir. Mangalak, sir. Kaya te pulutan mo, sir? Te pulutan ko. Hindi mo may naited manong name ti arak ken di pulutan, limabas itayan ko. Nasayop ko di banglo na. Nagbanglo? Ano, sir? Nabanglo na ito yung prinitok ng pulutan mo? Sikat na banglo? Hala ni sir. Nabang-banglo ni ma'am, yung nabayagan nga saan kong naangot ti banglo ni ma'am mo. Nagasta nga sumangpet, matmaturog akon. No, agriing nga. Nakariing mo din. Takas ano, sir, kang kanayan dang ang kuy-kuyog kini Dani. Wala ta driver ng Artisuna. Uminom ka ano sir? Itaogan ka? Sige man. Iti pa nagtaog naman nun nimi nagdumog itayan ko. Nakaw? Mi bibi? Sir? Nagpitas ka yung barukong mo? Ala, sir. Saan ka na bra? Saan ka na ka bra? Nabanglo ka. Nagpindas si Pamagim. Apayan niya tahan mo pangayatan kini Dani. Apayan ni Dani, sir. Di ba gararim ka? Kano pa ko mo nag-aarim ni Dani kanya? No, masapad ang agawid kini ma'am mo kit agkalanglang kay kamangan. No, ang kapay nagkalanglang anakan. Kaya di ba, takamti mo na kamangan, santos na kayo. Nanganukan sir, isuna. No, sumangped dan kini ma'am, nangandan nga dua. Hana? Di kayo tubad kami makadlaw, sir. Ano yung mo sa ala, sir. Harikat lang nagsasaw. Agsipot ka nga mina. Itikit mo sa na minsan pa nakita kita nga naging narakop. Sino? Ala, sir. Sino naging narakop? Awan, sir, awan. Da kami kini Dani, sir, naging narakop. Saan ko man pa naging narakop? Yung kan iba ka saan ka hangagar-aram ka. Yeah, sir. So, tulay bagbagak namin. Awan, sir, lipatin yun, timbagak, sir. Ada ka di mo paspasamak ang tsaka mo? Ha? Bibi? Awan, sir. Ano nga awan? Kasala mo lang bagbaga nga relasyon ti asawak kan ni driver na. Sir, tangiwat mo. Mangigda ka ta karuba. Sa bagay, amod kita karubat mapaspasamak na nasisiim dang mitisika. Ano takit mo saway? Masasyanakin ka, sir. Nakasaysayahat ka. Nakapudpudno ka. Idinto ta ni ma'am. Saan nga nagbaling nga napudnokin ka? Alala, nagadalim na taog mo, sir. Di nag-atipan. Iti ababapan na lip-liputan dagdag iti dua. Iti adya nga rason. Awan tinapagkurkurangag ti asawak. Madlaw mo, sir. Sa mo ka di nga kailo ti asawam, kad no kaili mo, arakopem, ano ti bagana, nabanugak ko na, di ba? Takasan mo pa, dapay pagipan na. Diba, sakbay nga agawid na dito balay, kahit umuna dato pa lang nagpapas. Nupod naman dita. Apay naramit ti asawak ti kastoy. Guwapo ak, saan ka di? Guwapo kayo, sir. Gusto nga mas dawak. No, apay nga maaramid ni ma'am.
Yung sa bagay, no kang kanayon da nga kuykuyog, agkalkalugan da iti kotse, nakawaywayad ang agin narakop ka binisito ti unag ti kotse, sir. No talaga nga kayat da, may pamuspusan da. Mambalimot nga ayaban ni ma'am, ni Danny, iti unag ti panakaobisina na, ket sadyay da, hunusan, maladaw dang agawid, mapanda pa lang iti beach, unog check-in dan ti hotel. Adan to petiyampo nga rin ni ma'am keng sir, kadawanen, napanaminin ka ni Danny, ti driver na, kunak man lunod da kayo da karelasyon. Saan, sir? Isuda kay ni ma'am. Kunak man ano, sika ti kursonada ni Danny. Di nagkursonada, sir. Ket sika, di mo kursonada ni Danny? Tsak kayat, sir. Sino ka ti kayat mo? Ibaga kumaang yung baka no, pabainan na. Sino? Saanan, sir? Sino? Ibagam. Saanan ko nakman. Manong nemi napilit ko ni Bibi nga nagpudno. Nasaan ka nga ni Danny nga driver mi ti kursonada nando ti kat siyak nga amo naman. Agararamid lang aro din ti madi ti asawak kalpasan na. Agaramid akbay. Bibi ti problema kat saan nga masulbar. Babayin ti sabali pa yung problema. Sir, gusto ta ko na yo. Ngayon paati ka nga ron, sir. Liplipotan na ka ti asawam. Kalpasan na. Hanggalat agununin. Aramidan mo, sir. Apagpagisuno ko. Ti maid ken ti driver. Anong na minarik na kung ti inum ko, iti day nga gundaway, taogak lang nga taog, tagay lang nga tagay. Kabuti kasta nga namuhak, ken kabuti sakit tinakim ko. Jak pulos pagarupen manong nemi ti pintas, ornos, kinapudno ti relasyon mi ti asawak, ket mapasamak nga aglalaki so. Nagtalekak kadakwada. Jak patyan manong nemi nga maaramid ti asawak, kastamat nga maaramid ti driver. Siyak tinangalak ni Danny, amok nga respetaran na, nga mapi nga siya tinaramid na. Imagine, tinaminsan ong-ongtan ni Wilma ti driver na. Yan, anawaak mo, tas ang narumbeng ongtan na ni Danny, gayam style dalang. Tapno mailangat ti pudno nga relasyon da. Dagiti ayok. Nabarte ka kon manong nemi as in nga nabarte ka kon. Yung napuutak manong nemi nga sila mapupuutak nga hada mga atibay kaniya. At atibayan nak manong nemi ti katulong ni Bibi. Sir, di kayo nagpatbatag sa na sir ni. Di kayo may kamay lang ni Sir Rick bitaunan. Mangmangig ko da ita manong nemi. Ngamalang lang am ko di bang luna. Tibuok na, tinaramat na nga shampoo. Ti panangirakos na, tibagi na, titakyag na, tibagi, kabayatan nga at atibayan na. Ito pa nakaigam kumit tibagi na. Ngasla, Jack nagagara manong naming na prusak ti barukong na. Sir, nabartekan mo saan? Iran-random sa amat tagchansing. Alamag na nga, tunukan, babayaan kan. Nusang ka lang napatig kanyak, sir, babayaan ka latan. Yung gabuti patpatig ka, so nga sikaswin ka. Masyanak unay kang ka, sir. Nakasaysayat ka. Kakatapos lipliputan na ka ni misis mo. Napuutakon manong nemi nga napaidaak iti kama. Nga damang ikat ti sandok. Nakakademak. Madamdama pa manong nemi at damang lablabar kanya.
Adamang lablabar kanya. Nang ibabay ti short ko. Mangpulpulbus manunemi ti rupak. Titenged ko. Mapulpulbusan ng ti barokong ko. Siyempre, no mapulpulbusan ti barokong ko, maap-apros ti barokong ko, mano. Manong nemi. Ti panunot ko kat kasla ti asawak ti mga apros kanya. Kinarawak at nakarawak ti rupa na nagkamak nagsumbangan nga pingping na aging kanging pagkat ko manong nemi kat sinapul ko di kiti bibig na. Sir, sana siya ni misis mo, sir. Siya tayo katulong niyo, sir. Sir, siya tayo ngayon saan ko nga nangigdeta manong? Siya tayo katulong mo. Saan nga siya ni misis mo? Saan ko nga nangig? Nagsipod takas taunay ti panagka kinaimas manunemi ti panangnanam ko kadagiti bibig na. Gabungata, tanabayagan nga awan tinapasamak mi ti asawak. Gabungata, manunemi ta nabayagan nga mailiwak. Gabungata, manunemi ti nabayagan nga saan ko nga nepeksa tirik na. Nabuutak lahingin nga bimangunak manunemi ket sinakruy ko ti agagkak sa ko impaedda. Kalpasan na. Intuloy ko manunemi nginagkan dagiti bibig na. Intuloy ko iso nga dinigos ka dagiti agkakabarang agek iti na duma-duma nga paset ti bagina. Ket mangmangeg kumet manunemi dagiti naisangsangen nga areng-eng nga iso ti adadda nga mangparugsoy ti rignak. Ako na ti areng-eng. Sir. Sir. Gapo manunemi ti espiritu ti arak nga nagtaray kadagiti orat ko. Gapo ti dimteng nga problema. Gapo ti nambayagan nga panakailiw ko. Manunemi awanen ti nakaatipak kanyak. Ket natagikuwak ni Bibi. Napasardangak langin manunemi idi durun nak. Masaktan ka no? Ni apay. Ti panagipangarup ko manunemi ket ti asawak ket itagtagikuwak. Ngem gapo manunemi ti kayat ko matungpal ti taragagay ko arig na pinilit ko manunemi. Nakangagaklayan nga tinapigsa nga aray akalpasan day tagan nang ko ti cyber kapanagsan. Cyber manunemi. Ngem saan kon ngeng kang kano kapot talaga nga mapanan tirik na. Nariknak layangen nga damang kay kayat-ket kanyak. Tunggal ibagana manunemi nga mapanan isun. Ket kapo manunemi ti nakainumak nakapapaotak. Nakabaybayagan. Nakapapaot manunemi ti nakpanagdalyasat tapno madanon ko iti panagampayag ko ket madanon ko ti kangatuan nga paset iti tuktuk ti langit. Nakapapaot nga kayat-ket manunemi ti resulta iti panakaibuwang ti rimkuas ariknak. Kasla namin pinsan nga napan ti panakailiw ko. Kasla na ibuwang nga namin pinsan dagiti napen manunemi nga riknak. Idagkalman manunemi ti anal-al nangig kumanin ti saning sa imbek. Idagmulagat at mano. Sa bali, ti kainin na rakop ko. Sangat ti asawak. Bibi, sir, anad na masamang. Imposible nga saan yung napuutan, sir. Sorry. Ariyan ako. Sir, mapingin palubos mo.
Apay kasang ka nagkadkad. Gusto ano kumapang na makapagkadkad akit kayat kumot. Ha? Numalagip mo, sir. Napagsaritaan dati may panggap kinidani nga driver. Ni misis mo. Diba? Ti amuyo kat siyak ti kras. Ni Dani. Ngam saan? Kapot ti asawak. Huwan, sir. Pasensyahan. Kapot ti sakit kamariknak di kasi nga aramid da dito. Iso nga naramid ko keng ka. Saan kanas ka ng kapakawan, sir? Tahos to ka. Awan kumat na pasamak no sang ko akayat. Panakalaw nakawaywayang agad-gadak. Ngam ka patay patpatig ka. Oren din nakayat nakatulong naklain. Sa nga bali sa. Dakilo na man gamanak ta pinaragsak na. Sang kung tumalipatan din ito nga rabi, sir. Kat sabi ko tama ulit to pa, sir. Sapay ko tama ulit tupay ko na naman. Yung tsaka mo. Tanapasamak lahing tikas dyan manong naimi kapot sakit tinakam ko ti panagrebelde. Kapot tikas dyan aramit ti asawag kan ti driver na. Nga di nakarwarin manong naimi ni Bibe iti seled ko kinitak ti oras. Alas 2 iti parabangon. Sampai nga dimteng di kiti dua, di kiti manglilipot. Intahil ko tinumero manong naimi ti asawag. Nagriring. Ngam tinakayat asong bata. Inulit-ulit ko manong naming ngam tinakayat asong bata. Intuloy ko tinagadak at naturugak manong nami aldawan ti makaringat. Nakalutod ni Bibe manong nami ti pamigat kada apaman nga nagkapok iti CR. Nanganakon. Bibi, sir, saan nga si Mangpet na dito Awan jakot sa sir. So nga saan nga si Mangpet? Nagdaan na ko ang karingan itan. Tagagadan kami ng rumbar. Inaktipisina. Itakas ko ito at eskwela. Hindi mangan kaming karagitan na kung anong name damdamagad dati inada. Tapos kahit yung asawan, daddy, saan nga si Mangpet ni mami? Saan nga si Mangpet? Diyan nga driver na. No, saan nga sumangpet ni mami? Yo, saan ba ito sumangpet ni driver? Gusto lakit di kung nangarot ti classmate ko, Kanya? Ha? Naminsan ka no, nga napanda nagpipiknik. Ti classmate ko, kindi kiti nakanakin kaabsat na. Kaano dito? Idi, nakita na kaano ni mami. Kakantuanin ni Tito Dani, ti driver. Aking kinamatanda ka no, nga aking inarakop ni Tito Dani. Yeah. Saan nga po doon ita? Nung nakita yung man ni mami, kaing ingas na lang. Nung nakita yung man ni Tito yung Dani, kaing ingas na lang. Kasi ano ko mo? Suda nga talaga nga ta. Hanggang mo matpati di mangmangig mo, ha? Malaksid ko man no si Kati nakakita. Sir, saan mo nga yulbud pa kada kiti ubing, taramid ti inada. Oy, saan ka makibibang kasta, Bibe? Kita nyo man, baka ando pa iti amo ni Tita Bibe, ti mapaspasamak. Baka aramid na pwede iti balay tayo. Mangang kayon. Kalpasan na kitulog kayo di eskwela. Noon yaman ti agbaling ang problema yun. Problema may itinayo. Di hanggang magibiyang. Manditi kasi yung hararamidan da, daddy. Kahit kapot naman ti hararamidan, anyang arti kayo ito ang hararamidan? Papanawag tinayo? Sino pa ikaw tinayo? No papanawag iso na? Kito maray awan inamin na. No kasi yaman lat naramid na. Di mo't among ti bagbagam, Jenny. Among ti bagbagag, daddy. Ang gusto idi adda nga Tito Dani nga driver na. Hana kami ng maasasikaso nga tulungan iti homework mi.
Imbag taad ni Tita Bibe nga katulong tayo. Isupit agbaling mo tutor mi. Nalaling pa ni Tita Bibe ni Mami nga gisuro ka na kami. Isla mo lang bagbaga. Ngano pumano ni Mami kat kayat yung ni Tito Baby yung sumukat na Mami yo. Anya? Mayat no ka daddy? Kayat mo no ka? Samo amo ti bagbaga manak. Ubing ka pa'y. Sige, sige. No, nalpas ka nga na nga, nalpas ka. Hindi ko saan tayo itulot kayo sa di eskwela. Makaado kayo na yan. Kaslag si simparate at dati panunot ko manong na mikalpasan nga na amuak. Nga danalimat nga relasyon ti asawak ken ti driver na. Ken kas damat yan tinapasamak ka na kami iti katulong. Ti maid ken ni driver. Ti maid manong name nasulisugak iti rabi. Gabot ti sakit tinagam ko ken panagrebrebra ti trik na. Ti driver, adamat relasyon dati asawak. Anya di kitohin nga timting iti biyag mi. Napibinas la ko mga ruden na sanggam nga nangal-ala ti driver ken maid. Ngayon ibad gayam ti puon ti pakarakrakan ti relasyon mi iti asawa. Iti opisina manong name jak mayulo ti trabaho. Banag anadlaw ni Dindo nga opisina. Partner, nabayagan nga mga opisina. Itaman pala nga dagsubli nga report mo kini boss. Itaman pala nga nagkamali ka. Saan ko may concentrate, pare? Gabot at problema? Nakadakdak kila problema, pare. Ngajak pulos namnamain nga mapasamak. Dahil nga kinaornos ti relasyon nyo, kinikumadre. Nakaragragsak ti pamilya. Papalang ka ron. Awan pa ti damag ko nga panagapayo kinikumadre. Dito tata kami kinikumadre, kita nag-asa din ti may sa lawas no saan ka magapa. Napinasunay ni may sa lawas kita hanggang magapa. Kanya ti kapuna. Gapo madlaan kanya ka? Amumatang kanya. Saan ko mapagkadkadan ti babae magpakpakaan si pare. Gapukin ka. Gapukan niya. Ngamitag problema saan nga gapukan niya. No, dikit gapot ti asawak. Anya? Kahit mo sawan? Nanding ni Mrs. ti adaramid na? Wen? Isuta iti driver na. Oh my God! Saan ka nakaskas daw? No detikit ni Mrs. mo as tamaten ti driver. Dakal ti posibilidad na nga main love ti tunggal may sakad ako. Ngam ananawaag no at asawak taong ungtan na ni Dani. Pamarang no ka na dyan na. Tapno may lingit ti relasyon da. Since kampay, hindi ungtan na di driver na. Tapno saan ka makadlaw? Nga madadamat ka nakadlaw kan. Para ano taramidak. Ano taramidan? Kat siyempre, ti saludsod, itatanamuam nga da relasyon ti asawam ken ti driver na. Kayat mo kadipay ni Wilma. Saanin? Tanusik ako matisyak, pare. Kayat mo kadipay? Saanin? Imbagkan ka, tasikat agad aramid. Kad nagbalila nga martir ti asawam. Ngimsyak, maligtan, pare. Diyak pa'y mga aramid nga lalaki, sukid din nga babae takin aramid. Isong salangin nga pakpakita dahi dyan nga asawak tanong pakita, isuda nga tuwa, mapapatay ko ida. Inbilin manong name ni Dindo no anya trumbing aramidek. Tinawag ag asawak. Di ba larabi, kaniti bigat nga tawag ag imsa nga sumungsungbat, nga mitatasimong bat manong. Wilma, pasensya kanta, sa ako na sungbatan nagtawag mo kanyak, gabot saan ka nagsunpay? Ayan mo.
Dito'y negosyo. Agawid kan. Tagay rubat na kita rawat. Tapumanaw kan. Katsang kan nung kang sumusupli. Hana? Ano, tibagbagam, di ka mo. Apa ka mga pumanaw? Gabotasan ko na kayat kaskan ka. Saan ka ngaglibak pa? Gabota doon nakakita ka na kayo. Kurang laing ng siyak di makakto ka na kayo. Ayop kayo. Nagsakit na itong inaramid mo kaniyak, Wilma. Insulto na yung pinsan kaniyak na kinalaki. Anya itiday nga dani nga driver mo ngawang kaniyak. Pasensyakan, nanding. Na-develop namin tirik na tutunggal may saka na kami. Tikang kanayon mga panagkulkuyog kan panagkita. Pasensyakan ta nagbalinak ka na ruko. Sikapit na makaaramid. Nga bale, adamat aramid yo kini maid. Inako mismo ni Bibi. So na quits lang tayo. Ngayon sikatin mo na. Sige. Tamnuawan hindi problema. Kabutin na ka nagtiwaya-waya. Kabutin papanawon na kon. Inakarod na lahat ng nakita arwatak iti balay kalpasan na takam kinidanin tagdan na yan tangay dati negosyo ket negosyo lain. Awan kukam dito. Iso nga kukam yung kinidani. Ket ti balay kabutin si kaamin tinaggastos okay lang. Kukam mo na nga balay. Kukayo kinig maid. Kuwak ti driver, kuwak ti maid. Kasala sa anak amamati manong nemi kastoy tinagtungpalan, tinakapinpintas, nakaururnos, nakaragragsak na relasyon mi ti asawa. Ngay di agasawa kami kat perfect couples ko na di. Agbagay kam unay, gabutag pimpinateg kami. Napintas ti anayas ti biyag mi. Mga opisina ak, narakel ti sweldok, tanang ato posisyon ko, idin to tadamad bukod nga negosyo ti asawa. Kastimot gayan ti pagmadyan na manong. No adabukod ti tunggal maysa, mapasamak ngagbukbukod da. Saan ko nang sangpetan pa ti asawak dito balay di sumangpetak, awan na talaga hindi kiti gamit na. Iti sarut-sutek kadikiti anak ko na sa dinut ayan tina, no? Awanin, daddy. Himanawain. Awanin. Awanin ti dagas nga ina kinasawa. Tapay nga maragsakan ka. Malaga maragsakan ak. Gabot awanin so, no? Kita sinungot itan. Hindi da kayon kini ni Mami Didi. Ana? Ni Mami Bibi. Mamin ti awag bigyan ko na. Takayat yung kayat yung ti katulong, ti maid. Ngem ni Mami yo. Ore man katulong laing no nagbaling na pudnok yung kanadi. Wala man, saan nakantuliputan ni Mami Didi? Bibi ko na. Ni Mami Bibi, saan nakantuliputan? Nagbalinto ka na pudno isuna. Ken kayat mi isuna, kapot na sa siya at isuna. Adada nga, maasikaso na kami. Adada nga isag pakarik namin ti pudno ngay na. Halawin. Takapayisan yung mga surusuro nga eten. Ti katulong tayo, daddy. Kanil ka di ba lang mami ti kayat yo? Sanin. Hangkon pagada, no, ti inayo. Di okay na. Di awan nga na ti problema. So, saruin nyo matin nga pudnong ayaten ni Mami Didi. Didi ka lang nga Didi. Ni Mami Bibi, tapos di kasta. Kaya nagragsak do amin. Awanin ti problema na kwa. No dumtengag dito balay manong nemi sa batan nakmat ni Bibi. Saanan nga katulong manong nemi itiya panagtignay na. No dikat may san nga asawa. Ididamo manong nemi aramidan kanyak ti kastoy ti asawa. Imediat damaten bukod na nga negosyo. Kanadamaten bukod na nga driver.
Hanan nga mapasamak pwede kastoy. Tadadig di kundaway nga umununa nga gawid kat maududi. Ngamita, tanusumang petak kat nabati ni bibi dito balay nga gururay. Sabatan nak manong, arako panak, agkanak, kumustahan nak? Kumustahan ti sweetheart ko nga nagmalmalam? Okay lang. Katsika, okay lang. Nagururay ka rin iti anak ta. Kinagururay ka. Sabi ko nanding, tasalang katulong ti pangyari kam kanya. Saman, katulong iti sa amin. Katulong ka dito nagtibalay, katulong ka nagitan nakta, katulong ka nung kasta nga masapul ko, bang itirik na kasapulang ka. Gabot na katulong ka ti so amin, gabot ipatpatek ka, bibi. Manong nemi kasla na ragragsakak itan, kastamat ti marik na dagiti anak ko. Agbeso nga naragsak kami idi, taawanin ti sa pulimpa iti naragsak nga langan-langan mi. Ngam ad-adda naragragsak kami ita. Tatalaga nga maanong ni bibi manong nemi ti pagrebengan na. Sana kas idi ti asawak nga dametten bukod na nga business kat mabaybay na dagiti anak mi. Imita manong, kastoy ti kayat kong asawa. Makapagserbikan yan, kan mapagserbihan na dagiti anak mi. Dagiti upat nga anak mi. Dagiti upat nga anak mi kunak agsipud ta napututak met manong nemi ti may kadwa nga asawak nga nagbalin idi nga katulong mi. Iti dua. Dua nga babae, iti putod ko idi kini Wilma duwamet nga lalaki. Tiputod ko kini bibi. Naway papan iti asawak manong nemi diyak mo nadamot napututan naman ti dua. Napututan ni Dani ti dua. Kada ditigayon daway manong nemi. Nga makasaritak na di may sakali kiti empleyada ti dating asawak ako nana. Hay, kang kanayon nga da dunor ti rupa ni Ma'am Wilman, kusta nga sumurag iti pisina na, sir. Tapay. Ay, kapkabilin ni Sir Dani Isuna. So, kung kunami, nakarma ka. Baka mapasamak to, sir. Nagsinad nung tirigid ito, kat agsublito keng gani Ma'am Wilma. Dari ka na mapasamak ti kasta. Mapasamak to, sir. Ngam tinarigat, amang ano saan mo maawat. Tinarigat kat saan mo nga maawat. Talaga saan ko maawat. Malaksid. No ipagpakasin to na gitiduang anak ko. Nga, awatek isuna. Mabalimat nga, sublikan niya, ngam isut agbalin nga katulong. Kat ni bibi nga dati ang katulong, misut agbalin nga asawa. Nga. Kasta katap mapasamak, sir. Agbaliktad. No kayat na. Ngam takkel ti pamatik nga saan na kayat. So nga siya, basol na matlaing. Ama, sir, basol matlaing ni Ma'am Wilma. Gabot isot imuna nga nagaramin. Tatikunadan nga karma. Madamdamag met dagiti anak ko manong name na niya itan di mabaspasamak iti inada. Idagraduare ni Jenny nga inauna iti kolehyo manong name kanadan trabaho na pasarisa sa rungkaran na tinana. Makidamag met kang kuana. Kumusta ni mamim? Dajay, nagtultuloy di negosyo na, daddy. Imawandan kini Tito Dani. Tadan sa baling asawa ni Tito Dani. Kasta, kawan. Hanamat maasawa ni mami, kaputa si asawa keng ka. Iso ka nangalat sa balin, tapno maasawa na. Sino nga ti driver itan ni mami? Ano nga drive? Awant mo ti driver na. Hana? Nga madapala di negosyo na. Okay mo't palang dan. Okay mo't digri kakapsat ko. Iti na. Kumusta ka no? Nagkapukin ni mami. Idano mo ito mati pa kumusta kang guana ha? Alawan sa rungkaran nyo ti inayo.
Tanuan naman problema na kahit makatulong kay Kuana, tulungan nyo. Ngam nukas pagaringan takid dawan nyo, sinublyanan kami. Narigat ng mapasamak na ita. Malaksid, no kayat na, ngagbaliktad ti amin. Ano ti kayo sa mandan? Agsubli dito ngam saan ang isot asawak. Dudik ison di katulong. Kahit ngorot-ngorot ni mami nga mapasamag ti kasta. Iso nga aging kakanag ito ay manong ni pelang bibe, ti kadandanak, ta iso nga roden timbilang ko, nga putpud ng asawa. Sarasarong ka na madlata, digit ti anak ko, ti inada manong. Noan yaman ti problema, kat tultulungan da. Awanin ti sa pulag pa iti biyag ko. Saan nga siyak ti nagbasol, isot ka po nga saan nga siyak nagbababawi. Nudikat ni Wilma. Dito nga ron, ti pakasarita, kadagayaman naklauna iti anos mo, nga nang ibasa, kat sabi ko ba, dadamat na ibatik nga adan, liwliwak ang pagsarbingan ti biyag, kadagiripadak nga nagdangag ka nagbuya, more power to you. Program manong and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Nanding. Thank you, Nanding. Iting ka pa nagsurat pa ng ibura dato'y pakasalita, mga slidikal malangin na pasamak.